Bwa nontobo kwethira watandite na batu tukuburu ari imbere ankoro mbere keri nontobo mubango ya siasa kwethira utireta na mbere mwani wetu tukuburu ri Lawrence Mutweri nontobo itumbitiomba kwa kika kuomba kwethira itiria ikarokeru reki ya siasa ibondo turomba kuretera mubango yo tukuromba rekeri buru ithire ukibo kuma nkorone ku turekerete nontobo kuretera mubango no iweterete na njira inene mno yani tukubangirite kiri Nteto chiweru thaa Ithatu. Orisi nende kwethira bakirire Raila Odinga na njure Weru kuma ateteka musimunene na Nairobi nyuma ya kubwithia maandamano kwa ntuku ya Ithatu. Mubunge wa South Imenti Shadrack Mwetu kumeneria maandamano ya Azimio akiwa kuwira njira ingi cia kwaranĩria na thirikari. Akubonjuru nchekethera kanithi kumeneria ngavana Muthomi Njuki no ntubo munda yokareani. Kiri ya siasa turumurika mantu igi bita ko mishara retingwe kiri thirikari cia matora. Oni bitawa Mutembei Edward munaitwa mathithio ni Purity Richard. Mutongeria wa nkiama ya Azimio Raila Odinga na njuri ya Weru tukweru arene maandamano itekiri ntere mwanya tereche Nairobi ende bari yeru kumakiri CBD ndene ya muchiyu nyuma ya polisi kwithira baika ukaribo kwana Raila Odinga athirite itarĩria ati batithira bakireka namba na mona yo mwanka thirikari ithire itikiria maendegetho yarayareo ni kwene ngarama ya uturo na kinya kurura sava cia ABC. Antone Kathenya katumenyethie nkuluki. Tungelia wa ngwatanĩro ya Azimio la Umoja, One Kenya Alliance, Raila Amolo Odinga na tongora bangi ba Azimio ilio Martha Karua na Kalonzo Musyoka bambili musafara wa maandamano maumde mutano imara daima. Azimio! Musafara ujwa maandamano welekere kwa imwe mpaka mkuru kwa jenga. Nyuma ya gukinya kwa leo mutani ujwa mukuru padhone ni aumira katika kathingati baba ba Azimio na polisi jagitukia polisi mutani ujo polisi kelazimika kulinga risasi egoro kenda kwebano kyanto bayingi balaba kugeraga maiga gituoni gike. Amweno gwa thingati baba bodhura na kaile na kodina mbele na maandamano mama. Muthia wa musafaro jwa Azimio ukikinyaga mutanu wa pipeline ala polisi la betelele kwa wingi na igelele tongore baba na thingati bao gutonya barabarani ya Utaring ligikinyaga muthia polisi gitumagira inya nene gutukira tiaga samwana roje kwa dukani musafara ujo. Akiele kili maandamano mama Raila na nyirite tino mpasi thirikari emanirie bei ya into. Wakenya wanalia mbeba mzigo mzito, unasema ipunguzwe, gharama ya chakula irudi chini, unga irudi chini, maziwa irudi chini, mafuta, petroli, dizeli, sukari, karo, kodi irudi chini. Unaunga mkono? Raila akiongagela kuga ati sava no irugulilwe katiba kugalulwa na gushokoera kwa makamishina bakamiti ya ABC. Sisi kama wana Azimio si waende wazimu, si wajinga, lakini Wakenya wazalendo tunataka Kenya ikombolewe.
Azimio ilitoa ahadi. Ahadi ni nini? Hata Kenya Kwisha ilitoa ahadi. Lakini ahadi yao tuliambia nyinyi kama kunyamba kwa punda. Tumesema tunataka mabadiliko ya kikatiba. Tunataka vile saba ipunguliwe. Mnakubaliana na sisi? Wale makomishoners wengine warudishwe kazi. Sawa? Na muthia Raila akiongera kuga utiyo kabaingila kuthina mbele na maandamano mama. Nipigwe teke sitarudi nyuma, nipigwe teke. Nitupwe tear gas. Nitupwe tear gas. Nitupwe maji. Nitupwe maji. Nipigwe pingo. Nipigwe pingo. Niwekwe jela. Niwekwe jela. Hata Ruto wapinge, hata Ruto wapinge, hata Ruto wapinge, sisa tutarudi nyuma. Kuma mji munene wa Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kathenya. Kaitini ukiona mbunge wa South Meti Daktari Shadrack Mweti na ameneretie maandamano ya Azimio kiri nteremo wa Kenya kiaria Kaguru. Mweti wete kuri na njira nyingi mno cia kwarandia na rais wa nthiguru ya Kenya antu kubwithia maandamano yara kubwithia wenyangi bunene ndani ya nteremo wa ya Kenya. Mutugikare aina Nteto nkuluki. Muthenya Jonarwa mbunge wa South Meti Daktari Shadrack Mweti wa mwena DCC Mere Mwangi na bisa bange kumakire thirikari ya kaunti ya Meru ni bethirite bakirugurio bisi ya kwandikithia baruga ciana basharu ya birth certificate kana cianto bakwira ni death certificate interesha Kaguru. People don't know the importance of this registration, especially the parent. They come late after the child has reached either class 8 or form 4, of which is too late for them. And the government policy is that once the child is taken, the primary is that this is the child right to have a birth certificate. Mimi na wale officers wote wa serikali wako katika sub-county hii, tutaendelea kufanya RRI on all government services. Mojawapo ni hii ya kusajili cheti cha kuzaliwa na zile za vifo, na tunakuhakikishia kwamba wananchi wetu wa South Meti wataweza kupokea hizi huduma katika hapa South Meti, na pia tutaendelea kupanga hata mashinani services in all our 6 wards. That one I can assure you in connection with the Huduma Center. Kwambiria narua turugurite ofisi ya kujukia certificate cia birth kana birth certificates amwe na death certificates aja ofisine ya DCC Nkubu Kaguru. Antu ba South Meti bateta Meru Kaire weta kugira birth certificate no. Koroki kire Mweti na ugite wena kariba South Meti ni baregere na maandamano jaja kuwita na mbere. Kiri mongojo wa Kenya jatongetwe ni mutongeri wa murengo jwa Azimio moja Raila Odinga akiuga wari nyuma ya thirikari ya Daktari William Ruto egana kwegana. Ba South Meti mbwire ibwanthurire na ndingugine ntitinda kubwira ni atankathithia abukona na medho penikanya batwe tyanto ba South Meti ituku support President William Ruto kengogere agwita na mbuge batwe tutekugwataniro na winyangia pointo pianto tauria turombire kuona imantu tutegwitikaniria turi antu ba South Meti na nchoke mbuge undi mutongerio South Meti ngeta mbere na kusupport serikali ya kwathana
ni untu Southimenti ni antu bendete maendeleo na muthia buru kirimo iti no ugite wagatiga na kuthingatia mawira na jara Ruto anenkere akariba Southimenti igitara kampeni itutegerete muno kuona promises iria atuthithirie cia barabara cia nduji cia stima iko implemented na ngeta mbere kuthingata mwankamboni antu ba Southimenti into bibi ubakinyira Makaguru andine ankwene gishigo mbunge kia Southimenti nkiripotera Nteto cia Weru ria kwarietwa ni Mutugi Kare kuma thirikari cia matura iriko ya mwaka niyo 2013 kirire kiregerene kewiti na mbere ni kuingia kwa mishahara ya ritingwe ba county utubura ndio ngavana ye kawira nebo kuina miontu bonde botiombeka kiume kithiru ntuga Juma Minister wa Kigina County Emiro Monica Kathono wakere ure chunchike 50 kiambe shiresi yandene County Emiro kirite kirudi ba mashara na rene ndethirite kawira nebo kuina miontu bo mwanko kinye chunchike 35 tubo ndiborere kuato ne barune ngavana Omero kawira mwangaza ntuga Jumatatu wakiwa pare na ritingu ingirira ndato ba County Emiro neba kuenda kumea ritingu iba umana barabara huo kenda kuina mishara endene ya County Emiro muriti ngoyo wa County Emiro ethira kemenya no tububu getha bwitutho na mbere na kinya muriti ngoyo County Emiro ethira kemenya kintu getha kibwithika thaini kumenya bara bandikiro ni gavana mbere na gavana Obele ketha antu bande bandikina njire uma kenda mukario County Emiro ona witi na mbere masendumba na utaredia nkuluki kuringana na watho boga ibwa Kigina ni gicunje kia 35 kirigana kia mbeca iti ni tibatere gweta kiruri ibwa mishara na room ya expansion Kaunti ya Meru amwe na Bubu gicunje kia 50 kia mbeca iri kwa mukiro kuma kiri thirikari nene ireta kiri kuria mishara ya ritingo giba kaunti u Bubu ni kuringana na Minister wa Kigina wa kaunti u Monica Kathono Ndenda Meru amenye 50% of our budget ireta ki kuria wage bill kana kuria mishara ya antu aritingo giba Meru according to the limit ira ciekiri ne ingeta wa Commission on Revenue Allocation tutebati kuria mushara nkirukia 35% but nende mishara yanto yekinya 50% meaning turerea excess na 15% na oketala yo kulingana na revenue to it's almost 1.7 billion na eunio yo tuthukangiria mathabu kabisa Minister wa kaunti adiuga amwe na Bubu jojo ni murigo bamukire kuma kiri thirikari nthiru na aria gutariria mibango iria bekite kunyinya mishara minene iria kuga ni kurigiria witi na mbere Ndenda Meru amenye antu ba Meru na ritiba banguge ba Meru utewe akuriwa airtime kwa hivyo ona muriti nguge wa Meru kinya tax collectors wabona bakiringa thimu imbecha cio botumira kuringa thimu woni ni ngo imbia cia kwangu tumira kuringa thimu na ariti bonde banguge ba Meru tutumira mbeca cietu uni gintu moto slash take supplementary budget ueteo ki supplementary budget tugitete nya travels na itugitete nya trainings imwe tutigete only very necessary so ki supplementary video every department is less negiti ne slash na to slash ite into bimoya there is a lot of sacrifice employees ba Ndenda Meru kana ba tutu Nteto bithetie igenda tomba kuona mishara rutere rungi na ruwa amwe na Bubu ndwangi mwanya cia thirikari ni ciethirite ikioria thirikari kubongera mishara na kinya kuongera ritingogi solidarity forever mabisa botungata bamwire kwa ngerekano ni bakwenda kuongerwa mabisa bangi bakiuga bara bari masibitari ne batikungana amwe na mobatu jangi jare otungata bwa ubongwa guthaiji tuliariria workers bara bakweja no tungata bogima bwa mwire bobongwa batikumba gwa afford those services ukakunja mugongo muno ni unika wetu tukwenda kunika mugongo jonto tukaunika mugongo then the health service will be crippled. Clinic officers for example twina thinene muno twina shortage na twina colleagues beto abandikirwe na contract ya miaka Ithatu na contract ni guthiri na mweri umwe ka mieri ili kwiba guthiria mweri umwe ba guthiria next month na areas nyingi ndaitari baiba bawatilite kuba gethira kutina kwandika norua services imwe gathikingwa kwena cibitari imwe ndaitari baba UTC baba na contract ibo barungamirite barike kuma cibitari iu
kugetha abote kuona daktari ndene ntura. Ingana na Kawira Mwangaza ni ati akijukio tongeria ni ethire mishara iri iguru ni untu bari na nkurukia aditingo ngiri 6 na untu bubu burito manusu ya mbeche ira bakwamukira kuma kiri thirikari nene igeta kiri mishara. Kiti thirikari ndithirite antu batikuriwa mishara mieri iri twashimwe na gukoba na antu bara baandiki ndene ni county ni nkurukia ngiri 6. Kawira ariuga amwe na bubu bakambiria gutunkuna ariti ngugi bakenda kuona baria bari agwa mishara ya ma na baria ni ariti ngugi baruo. Ngiri 6 hizi situere ku monka gari tuturomba guchimura nitu magosti akasira ishide siendene ndene thirikari lakini nande tu process ni kuba kuwa kenda no tuona mbesa cia maendeleo waziri aliacha bega ni kudiria budget ikareta thina. Minista wawe wa kigina amwe na bubu ariuga kiri budget ira bajukiria thirikari ndiru gicunje kia 30 giacho itite kiri mirandi ya witi na mbere ta uria gukwendekana kuringana na watho. Excellence no tumira besha bwega besha lecho kuruka marati asina ni sio tumireka bwega na kuringana na watho 30% bati kwetha gita ke development na kemero kuringana na maratazi nkebwa report 30% yonde ira twethire ki budget yonde ni tonyete kiri maendeleo. Gavana Kiraito agitonyo utongerie ne mwaka 2017 nekita wira ni otabubu na kuga akegero bisi yawe kenda kuthiria nditingugi baruo baba baria kinya gavana munya ugite akathira rira ajukirie utongerie kuma kiri utongeria ba municipal Masendomba Nteto cha Weru TV. Njuri ncheke ya dharakani ithine ndine bameneretie gavana wa county Muthomi Njuki bakiwa na ukumiro wa yani bomunda yo kaireni University ya Chuka bakirebo wete munda yu na mambo ya maingi muno ya county u na kuba kuria gavana wareke ukumia munda yu kire siasa na kuwa yu ngetha wetethia kariba county ya dharakani ithine njira inene muno. Samra Weshima aina ripoti. Kuringana na akurubaba banjuri ncheke ba kaunti ya Thaa imabeti akire gavana Muthomi Njuki kwenda kujukia kithaka kia University ya Chuka kira kirintere cha kaireni wa dia Gamba Ng'ombe. Kira Njuki augite ikio gigakwa kiwanda gya kwagirithiria maketha mbere maendwa kira akuga gigakwa ithirikari yake igwatanirite na thirikari nene. Bariuga rira akuruba nterinu chia kaireni banenkanire kithaka iku bari na bata ya kuigwa bari na university gukubena kwago kenda bona uthina mbere taburaburi ntere chia ndagani mubango urabakuga bari na wetegio ugakinyanira waigwa batitunywa kithaka iku tutikenda kuona nyamura kioneki gihantu makaireni ira manenkanire iki kenda makirwa thibitari gigichenjia ko turiuga bora manenkirwa ika 500 magwaka thibitari ya kimataifa. It still stands iko na master plan. Eke gana rimwe ri urimi riendere na muna iyo itikubururwe muntu. Eke gana rimwe ri utari ikarogu. Kizaka kiuga kianenkaniro na wendi. Nikenda tuona utheri kizangani muntu utari utheri. University guchandagani no akulu mekarie nthima gwa makuona. Mankenenkanira mugunda. Nikenda na utheri ochiroka guntu kuriko na mugunda nu anenkanirwo ni akulu tutikwana kuri na ekantigaru iria county government inkibewegana ibareganite na rwaria rwa Njuki ati gutire wira yigitwe ikirutirwa kithakani giku bakiugaga ati tayari ibambirite kuona kiguni ke university gukurukira mirandi ira yambirite ku onuti oma nunto obviously mugunda nu olende ndamune mbake na ina lonche daino na lonche lo koluta wera konto koune gwake kasibitale kanini na negatomagirwa namba 3 konto ko kolena mbolire thagirwaku na tuchomba kugati nikakoleva nkati guoti gutumika na lengi wera ulinganaga na mibango ya mwene university na institution na ni para state of bondi kwa gute muntu kiombe na plani yawe ni mabangite makamirumirira
kuringana na time iria mabangite. Ende barioria Gavana Njoki akikiwanda iki kithakani kingi bakiuga ati thirikari iri na ithaka nkutho kaunti no birayomba gutumira itakuringithia kithaka iku kia university. Maendeleo mau mangi makwenda gwoca ma factory na kadhalika tote kumabinga ibu twauga turi Njuri Ncheke kana Njuri Ncheke ya mukubinga maendeleo ni mathie macerie ithaka kungi twina kieni kia ndege gitawa Kaireni eka mingi muno cia thirikari twina marimanti bantu bangi bendagirua thoko ya mburi. Mugunda mwa uri na muthito tagwa ni thitimba iria ya thiranirie kuri na mugunda we marimanti au cherere ntume bale na eka 500 cia public kuri na mugunda uri Karie bala kwale kamuteria sublocation kule ongoro anja senti wa ukenyweni wa kamuteria sublocation. Nkiripotera Weru TV kuma gicigo bunge ya Chuka Igamba Ng'ombe mbita wa Samuel Geishma. Waya Sami ni kuma Nteto no tukuona kanya ka kunoga ende weta kuraya nchokerete na Nteto ingi. aba muthugu ndio nini joto ino iguru ngai netikiririe kigongona kiu na ng'ombe uciconi igachiarana Easter, burudika na Star Times. Enjoy amazing Easter offers on our decoders at our business halls. DTT paid decoder reduced from 1,499 to 1,200 shillings. DTT FTA decoder reduced from 2,699 to 2,299 shillings. DTH decoder reduced from 1,499 to 1,300 shillings, inclusive of 1 month classic subscription. Offer runs from 27th March until 10th of April 2023. Star Times. Enjoy digital life. Making a difference. We did not have water. Hatukuwa able to sterilize equipment. Many students didn't get the chance to interact with the computers. It takes a single idea, a single decision to do better, to be better. But what does it take to make a change? At Safaricom Foundation, we believe it takes passion, love, dedication, and Kenyans to build a better future. We partner with communities across all 47 counties by advancing education, by enhancing healthcare, by supporting economic opportunities. We partner with people through the values we share, the people who inspire us, and the lives we continue to touch. Because when we unite, there's nothing we can't do. Bueno, tunaweta nambere kuwatira ndaunikire Nteto cio Weru Thaa Ithatu. Twichokera dwarire ntuko yo kongwera madaktari ndene ya thiguru ya Kenya. Nibethite nende bakiwa namba ya madaktari kiringanithio na namba ya ashini thirite kinia bunene ndene ya thiguru ya Kenya. Bakiare bari interesi chogoria bawete nende thirikari bati kolelio ntubona kuongela madaktari kenda kunisha mpinyano ndene ya masibitari na kwairithio tungata bonkuluki. Martin Mwambi ena ripoti. Mandagitari nthiguru ngime munthe batindite gukungwira ntuo yao na ntuo ya wira bwao kiathonikira gikuruthiritwe kiri cibitari ya Chogoria. Kuritwika kuri na mandagitari bakaindeni ya nthiguru ya Kenya bakiringithanwa na ajia baraba batiri gutungatira. Thirikari muno itutetheria generally speaking for doctors imantu ja kunenkera madaktari wira nuntu no kuona our public health facilities are overburdened. URETERI daktari are man so many patients that they can bate kuona kagita kao kongwa. Alafu
kenda gukandana na kuthiria giuntu giki mandagitari baba baugite bara bakuma macukuru babateri kwithirwa bakiandikwa wario kenda gutigira namba ya mandagitari ndeni ya nthiguruni ya Kenya magukira. Madaktari baba atabara bakuthiria internship for the first year after training batikunenkero nguge directly na the national government. And if it was streamlined, we would lessen to Kenya burden ire ke the workforce that's already employed. Bakaitho by enough labor to man all the patients that need care. Kuringana na mandagitari mama bariuga mari mandagitari nthiguruni ya Kenya twaka mari mathuku mono indi makiringithanwa na nthiguru ira ingi twaka mari mega na ikyo gitumi mandagitari maingi marathomera nthiguru ya Kenya mathia guchwa wira yo ndagitari kiri nthiguru chingi iri kuri aria no abubu ega. Alafu ke the payment that they are making, we appreciate. It has come from far. Previously, not many years ago, Daktari was getting a fraction of what we are getting now. It is not optimized. Countries just south of us, they are paying them about 3 times more, 6 times more, and no kona bangi no baende, they may be lad no bakucherwe na bokumara ndegoro yetu, which is leading to brain drain. Thirikari kabathomidia under the regular programs, the government sponsors students, alafu bagaita rongo kuitanguge, which is a loss to the government. Kuringana na murugamiri wa cibitari ya Chogoria Twerisha Mwaura augite bakagwatanira na eruteri bakunenkanira ũgima bwa mwĩrĩ kana CHV gutigira nkuma ya ũgima bwa mwĩrĩ ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi kuthi na mbere gutamba. It's a good moment both to share what we have and to see what challenges also the community health volunteers undergo, to come together so that we know this county, Tharaka Nithi, is recognized in the whole nation as a leading county in terms of healthcare management, and so we want to gel even better. As the biggest institution in this county, we want it to be, we work with the county very closely, and so Kiripotera Weru TV kuma gĩcigo mbunge kĩa Mara mbĩtagwa Martin Mogambi. Ntuge rwari Safaricom Foundation ni baliongete nchere ya Meru tontu ile njira imwe ya kunenkanira ũteithio kiri abungo ba bakiaria bethirite bakiwa ũteithio buketha bwitetheria antu baingi bonene arantu kuna cherwa Safaricom Foundation bethirite bakiliunga county ya Meru ile njira imwe ya kuringa ikundi njeki na kinyama skuru na antu bangi bandwa nyingi kenda kureta witina mbere ndene ya county ya Meru. Musui kare aina riboti Tukare ya tuko ari ku handover laboratory equipment kesibitare ya Meru GK prison. Ni migambo ya Agustin Muthomi urorungamirite kambuni ya Safaricom maja kaunti ya Meru narwa bakiguna cibitare rere nchere ya mutindwa na mashini kadhumba cia kuthithithimi kumakiri mubango jwa ndoto zetu rungurwa foundation ya Safaricom araba keria rigitani bacibitare je baugite ni bethirite na mathina mono gukamataga twinto tokuthimwa kere cibitare nene ya Meru General bakiuga riu gutika igwatie kairi bakithira bagitrita jana njirire agirite na mpui riu. And then Safaricom Foundation itwethera twina mubango wita wa ndoto zetu na ndoto zetu pila imwetu kana program imwetu i health karuterero afya kana ugima bwa mwiri. So kurari no batu bonene ke cibitare ya Meru GK nonto ibaratera bena chibaba inge baraba kwethera bakeya for treatment lakini batekiomba ko didimi. County Government of Meru tungetaka kushukuru Safaricom Foundation ndoto zetu kwa kutupatia hivi vifaa vya laboratory na tuna imani kwamba vitaweza kutumika vizuri kwenye hii facility ya GK prison. Kabla tupate hivi vifaa vya lab tulikuwa na shida mingi, wagonjwa wetu walikuwa nasumbuka sana. Samples zenye zilikuwa natoa kutoka huyo mgonjwa nilikuwa natoa bado mimi ndio nilikuwa naenda na transport hospitali kuu for analysis. But kwa sababu hii
hizi vitu vya laboratory tumesaidika kutoka Safaricom Foundation. Sasa ni wakati mzuri ya kuhudumia wa clients wetu vizuri. Kombo ba interview ba restaurant ko Weru are baketha bakiomba mtu ayo tirito akaethera kiomba kodithero ithimi na akona results ciao au na muthiene muthomi na ugite bota kambuni ya Safaricom ni batigaira ni bagucoka maturene gutethereria mwingi kirindwangi mwanya mono kiri ugima bwa mwiri. Ndoto zetu yerekene na ile chetawa SDG number 3 SDG kuwa sustainable development goals na riwa iwe area manto ya health na well-being and safety ya anto ke tukaendelea kulita biashara kwao ngoira tukulita twende na Safaricom obira tukomba kwetha tukiona ke biashara bado no katukwethera twicokeria wananchi ke community kumanchera nene ya Meru gicigo mbunge kia North Imenti nke report Nteto cia Weru rea kwarietwa ni Mutungi Kare atongere bakanisa mwiri oyo mbene ndi badugo kweno batu bweka Kenya marombene no ntuka itene kandi gurwetete teboya bakira bwete ndoseki siasa na maandamano yada kubwitho kaitene kandi ni athikuru ya Kenya yakomba guthana ndi akireta wangaratani bunene na Kenya remwe ni weta na mbere Nicola Chavari aina devotie Nteto hii kuendelea ndani ya Kenya Nteto buru ndogo kabisa kuma mutongeria gwa kiama kia ODM mutwe Raila Odinga na mboto ya thingatiba ke bakwanjeria maandamano nthiguru ya Kenya bakinyagiria athirikari ati nendamie maguri ma into mwanya antu baingi batete into obingi na bangi kinyabata otoro na kinya into obia mwanya bia thinambe na kwinyangika antu bora ende boko thinambe na komeneru akinyane atumeria mwanya bakiuga maandamano mamu utie muntu makoguna na mono bakira Raila na ethero aena oma ati timanto megie muturire wantu akuthethera no ende imanto omegie kithurano gikuruku nara akuga na batiri kwithirwo ari muzarendo omwega nthiguru ya Kenya kwenda buru kuira Raila Amolo Odinga no mwambirie wa democracy na rire ende akureana na democracy watuika ria mtu achindwa atitikiria na timu mwaka yumwe kana miaka kana ende itaria akwire ya tano nende democracy nimbi oende kuromba maandamano ya kuendelea nthiguru yetu yocoke nyuma kinyanto batura kurwa mutu uticho yutitia yani yutinama kinyanto batura kurwa beteruri yutinama no tuyuni ndo no kuongela thina kuuga nkubaromba atongerie betu bathwani muno yonto thai ende no kuona kanisa ni aithirwe na kinya musikiti bibaithia kwa ndo kwambiria tindo embere kwambiria ndo embi mantu ya maandamano yarekwe tonto ni batu tuli kanisa ni tukurea mantu ya maandamano kwethia ngari cianto kwethia makanisa kwethia misikiti na irombero Murungu na gweta kwenyangi into biantu taura kuraitirwe ntuko ya Jumatatu tontu bone tukuromba Raila na mungano ya simio kwa jumla tafadhali maandamano yarekanwa yo nikenda antu boto rwarirwe mantu ya kwenda kwa rogithe no sugithe ne into bya Kenya no ntubo sumi mantu yarirwe na ne yabati kwa rirwa tontu bo mantu ya maandamano ndi twetu kanisa tukurea na tutogwa ndo witura kwa dhereke kwantu na kunyango kwa into. Hii roho ambayo kimekuja ni roho ambayo inakuja kugawanya Wakenya ama kuingiza nchi katika hatarini. Kwa hivyo Kenya ambayo inasaleta upatanisho ni wakati ambayo viongozi wanaweza kuketi chini na watatue shida. Kwa sababu kama ni shida ndio imeingia, wananchi hawataleta suluhisho. Wala nata suluhisho ni viongozi ambaye wanatuongoza waketi chini waone shida ile, hii shida ni nini, ndio wapate kutatua katika njia ya amani na si katika njia ya vita. Ende atomeria baiba kuromba anto oba kanisa aromba Mungu bonde ndaromba wasemani baendelea na kuromba na itokuwa rengi kinya anto beba ibere ya Kristo ukethwa wewe uri mutongerio kanisa bishop kana pastor na anto bakuni baba itako nuko ni bari maandamano ne Roma ya mutongerio bakanie bere utenjire mbea ninje kwenyanginto ne kurana tafadhali antu kanisa barome boya batumiria sirika rwendo na ngwataniro na thiri nikenda utugana musirika kanisa kana mukristo weta maandamano na Wakenya wote tuingie katika maombi, sababu maombi ndio kinasaleta amani, sababu Mungu anaweza kupatanisha watu kupitia maombi. Kwa hivyo kanisa isilale, tuingie katika maombi tuweze kuomba Mungu ili Mungu wetu ambaye ametupea Kenya
ili atuletee amani. Nkuromba kanisa bonde antu bakanisa bara twachumire na maromba ituendelee na maromba tukwira kukwithwa kuna maandamano tugetha tutu marombene antu bagetha bai marombene bara bangi bagetha bai marombene ou baturaia rira wo utumika rira antu babombo karanthi wote thorio no tebio kona wo ketho ina hasara ndo eteraia ni ndo yatogeria na ibo tukwira wananchi eka gwitithua na njira etebui na ndo wetithua njira etebui itumba kuomba utethia Kumegebe North Petankulas Chabari. Kambuni ya Roe ya kaunti ya Embu ya Waskobo wete nebo kumete hasara ya milioni 5 kumwania na wenyange ba pipes chandoe pagereba wete pipes ya chuma iri kuyo na ikwendo ya scrap niko kumukala kanene kathini raba okilukira kaitene ka ritamaniko mushiri katomanyethia nkuluki. Kambuni ya mai ya Ewasco nithiete athara ya makiria ma milioni 5 vari mieri 3 kumana na wei wa mita cia mai mao ikuniki cia marima ma sewage na mai maria maratigwa magitikangaga andu marutania mita ino ni kuringana na managing director wa kambuni ino niwe Dickson Jiro. Nundu wa wei wa mita cietu ira ikura kwa customers na customers getu magi athara nene muno then kwina wei wa ikuniki cia marima ma sewage iria twitwe almost 500 covers company ya athara close to 5 million tondu kwina meters ira is customer maragi athara na tuikunikisho they are very expensive ikunikisho then kwina athara ya mai wathi kuya mita uraya mita ugatika mai magitikaga ciiko ino cia wiki nae ni icungirite wira wa kambuni ino ya mai kuritova varia marakorwa magisukumana na aguri a mai aria marathomburwa ni gutura mautungata ma vata ma mai. Customer yetu ni maririte muno mita ya iwa ikomodi yaku customer ni korivaga kuni athara wi customers negekira uhusiano muthuku wetu na customers then ma ikunekisia marima ma sewage ni very big threat tondu cietu mbari ya Manjengo mbari ya Ndaras na riu ma improve maratiga marima mai exposed na they are very deep ni marikeri muno riu marima mau maugo mayaga maka tutania concrete igatonya laini cia sewage igatuka blockage kwatuka riu yonthe tauni-ini siwa isorete kuo guku akiuragia aria onthe maguraga icuma inonguru kwithema kugura ino cia kambuni ino ya Ewasco kuona uria ukethirwa agiciendia kana akiigura agocerwa makinya maviu ma kiwatho wonthe wina report tondu twekaru thinya na andu wa scrap metals matigetekere kwenderwa mita kana wa covers no mundu uria wina information atikwina mundu maici uraya covers na mita icio ni atumenyithie. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Auno to kinyamuthia wa Nteto chetu ngucokere nkathra ntubo kutwa watanrite na uni kuma the mwetha ini thainya na ndeka ithandatu. Uni betwa MUTEMBEI Edward moneta mathitho tukwa dore ukari Purity Richard. Good night and God bless.